Kia ora te iwi e haere ake nei I te karare, toko ono ngā kai kawe kōrero paratiri ana I mate I te wiki nei. Whai muri hoi tā I haraia tuku pahu ki tō rātou tēnati e tū ana I waho I te hohi pera o Gaza. Kua mahitahi a wai ora, tui ora me te kāhui hauora o ngā ruahine ki te whakahaere I te hōtaka e kia ne ko rapuara hauora. Hai a pōpō topa atua I ngā tauira o te whare kura o rua toki ki a Witirana ki te whakakite atu I wā rātou mahi haka me te ahurea Māori ki te huinui o Folk Festival. Nō reira kei ngā rātā whakamaru puta noa I te motu tēnā nō rā koutou katoa. Toko ono ngā kai kawe kōrero paratiri ana I mate I te wiki nei whai muri hoi tā I haraia tuku pahu ki tō rātou tēnati e tū ana I waho I te hohi pera o Gaza. E ai ki ngā kōrero ko te takinga tēnei ki tā I haraia urutomo I a Gaza a ngā rātata e tū mai nei. Hei tā I haraia I te aro kē rātou kia pahu I a rātou te tahi o pe taua e tuku matārere ana ki tō rātou whenua. Kia hatia, nā tā rātou patu kai kawe kōrero hara kore kia mate, kua ara ake te riri o te ao me tā te ao whakahoua ake I te karanga. Kia ata waiho ngā kai kawe kōrero kei roto I ngā wāhi pakanga e mahi ana. Anei rā te pūrongo a te Ōkiwa McLean. Te pare kuratanga o te hiamano uripari tīnia ki te hāputa o te riri ki Gaza. Me te aukatinga o ngā kai me ngā rawa, e I haraira. Kāre tū atu tēnei I te patu tangata, kāre tū atu tēnei I te muru raupatu. E anga atu ana te aronga o ētahi atu whenua pēnei I ahi treiria ki te āta arotake I ngā nuku neke ki Paritinia, me te tūmanako ka tū. He tatau paunamu. Kua ono te kau ngā tangata, ono te kau mano ngā tangata, kua kōhurutia nei, kua rua te kau mano ngā tamariki, kua kōhurutia nei I haraira. Kua rua tēnei kano hikitea e hikoe ana I te kōrero mo ngā whakawhiu kia ngai Paritinia. I nā hoki rā te pānga nui kia tātou, te Māori. Ko te rongo a nui, kia aukatingia tēnei, ara me whakamana, I te tinoranga tiratanga o rātou mao Paratinia, ara ko te recognise te state of Palestine. Tērā te whakapāhe hanga takaroa ana te urupare a tō tātou kāwanatanga. Kia au nei, he kōrero I pahawa, he kōrero kore kiko. He pihau pea. It's not a race. It's actually about the complexity of the issue is a serious one. It deserves a serious weighing up of our position. Gazans can't eat empty statements. People are currently being mercilessly slaughtered and starved to death. Engari e māharahara ana ētahi ki te kaharaua te tautoko I a Paritinia, kene pea he whakahonore tērā I a Hamas motana whakawhiu I a I haraira e rua tau ki muri. It would appear the dysfunctional relationship between David Seymour and Winston Peters is the thing blocking that at the moment is an international embarrassment for New Zealand. Chris Hipkins doesn't know what's happening in Cabinet because he got voted out of government for being useless. Me te aha tau patu hia ana te kaupapa nei ki te anga o te raiona, me te whakahau a ngā kākāriki kia whakaturehia tō rātou pire tau pā I ngā mahi, ai haraira. If we find 6 of 68 government MPs with a spine, we can stand on the right side of history. That is completely unacceptable to make that statement. Withdraw it and apologise. No. Then leave the House for the rest of the week. Happily. That's the question, who are you recognising as it currently exists? You'd be making friends with terrorists. Me puta tātou ki te tuku I tō tātou nei aroha, I tō tātou nei tūkaha mō rātou mao Paratinia e kaha pāngia ana a te parekura. Hāunga te rereke o te tirohanga o Ia Pāti, ko te āki nui o huata kia tapatahi te rautaki a te whare miere, me kore noa e hohoua I te roho, ki roto o Gaza. Te Ōkiwa McLean, te karere.
Nā, hei tā tētahi mātanga rangahau I te reo Māori, ko tā te kāwanatanga whakatau kia kupu reo Māori kore ngā puka mā ngā tamariki e 5 tau te pakeke, ka aku tō ke I tā taua whakatipuranga ako ki te pānui. Hei tā tētahi pūrongo nā te tāhuhu o te mātauranga I puta te whakatau nei I Erica Stanford I te rātau, ara kia ātara hui ti atu ngā kupu reo Māori I ngā puka e kia nei ko Ready to Read Phonics Plus. Ara kia kaua ngā kupu pēnei te puku me ka pai e kitea. Hei tā tētahi o ngā pauako matua o te wharewānanga o Wikitoria a Awanui te huia, kāore he rangahau ko tahi e kiana ka whakarauru te reo Māori te whanaketanga o te tamaiti ki te pānui, manohi anō he hua nui ke ka puta ki te tamaiti I te kite me te rongo I ngā kupu o ngā reo maha. We're actually creating damage where this is an opportunity for our tamariki to experience te reo Māori in normalised ways, which we can see have massive positive impacts on children's learning. Kia hatia, hei tā Stanford I te hōtaka Q&A I te tīmatanga o te wiki nei mā te pēnei ka pakari ke atu tā te tamaiti ako ki te whakahua I te reo ingarihi ia e ako ana ki te pānui. Hei tērā wenarei, ka porotu ngā kaiako kura tuarua putanoa I te motu, he kore hoki nō rātou e pai ki te tāpaitanga utu o te wā a te kāwanatanga ki a rātou. Hei tā te ue pū o ngā kaiako kura tuarua ko tā te kāwanatanga whakatau, kia piki te utu mā te kotahi ōrau noiho, te pikinga utu iti rawa atu nei I tēnei whakarea ngā kaiako. Nā reira, ka whakarere ngā kaiako kura tuarua o ngā tōpito katoa te motu I o rātou wāhi mahi mo te katoa te rā, ara a te rua tekau o āku hata nei. The senior students who will be affected have already had their secondary education severely disrupted by COVID and teacher strikes, and now as they prepare for crucial exams, their education is disrupted once again. Walking away from the bargaining table after only 6 days of bargaining is deeply unfair for parents, but more importantly for students. Tuia ki tēnā kua pōti ngā nehi o te whatuora kia porotihia nō rātou. He māharahara tonu hoki nō rātou ki te ruarua rawa o ngā nehi I tēnei wānei. Nō reira, ka porotu rātou mō ngā rā e rua a te marama o Hepetema. Nā, kia kite mārika ai I te mana me te kaha o te kotahitanga, kua mahitahi, a waiora, tuiora me te kāhui hauora o ngā ruahine, ki te whakahaere I te hōtaka e kia nei ko rapu ara hauora. Nā, ko tā te hōtaka nei he tuku I ngā tauira kura tuarua Māori, kia wheako, tīnana nei rātou, I te āhua o te mahi ki roto I ngā momo tūranga I te ao hauora Māori. Kua hoki tuarua atu tētahi o ngā tauira nei, a Helen Ngaia, no taranaki iwi me te atiawa, ki tui ora ki te whakamātautau anō mena ko te ao hauara Māori, te wāhi tika mōna ka mutu ana te kura. Kia te huri ake tātou. Tūtaki mai kia Heile Ngaia, he tauira tuarua mai taranaki. Kua hoki mai ia ki tui ora, hei tiro anō I ona huarahi I roto I te ao hauara. I ti matatana haerenga ki rapuara hauora, he kaupapa e whakatūwhera ana I ngā whatu o ngā rangatahi ki te ao hauora Māori. This kaupapa made me see that it had to offer many opportunities that I didn't think were even on my list. I whai wāhi ia me ngā mātanga hauora, ka whia ko āringa I ngā mahi o te nehi me te mahi tahi me ngā taiohi. I do picture myself in it. Like there's certain areas that I do like nursing in general, radiology. Ko te kōtahitanga te pūtake o te kaupapa, a mo te wā tuatahi, I whakahaere te kaupapa I roto I ngā ratonga hauora a iwi. Me pewhia nei tātou e awhina I ngā rangatahi, I ngā taiohi, e hihi ana kia whai I ene o ngā ara hauora. We open it up to all forms of health pathways. It could be a physiotherapist, it could be drug and alcohol counsellors. He kaupapa nui ake I te tūnga mahi, he aro ki te whakakaha I tō tuakiri Māori me tō whakapapa ki taranaki. We need to ensure that we have rangatahi coming through our doors. They are the future. They are the next voters
They are the next leaders. They are the next providers of service to whānau. Nā e nei uara I hiki te wairua o ngā rangatahi pēnā I a Helen, kia ngi tū rātou I roto I te ao hauara Māori. Line Nitu I Tupou, Te Karere. Ka ti hā e karema, hei muri ake I ngā whakatairanga. Hei a pōpō, topa atua I ngā tauira o te wharekura o rua toki ki Witirana. Ana ki te whakakite atu I wārātou mahi haka me te ahurea Māori ki te huinui o te Folk Festival e te iwi kia mau tonu mai. E te iwi hoki mai anō ki te karere. Hei a pōpō, topa atu ai ngā tauira o te wharekura o rua toki ki Witirana. Ki te whakakite atu I a rātou mahi haka me te ahurea Māori ki te huinui o te Folk Festival. E ai ki etahi o ngā tauira nei a hakoa te ā mai, kei te hi kakatonu rātou ki te tuitui I ngā here ki ngā iwi take o te ao. Ka mutu, he wheako hou tēnei, mō rātou katoa. Moi mitia te atua I tōna wāhi tāpu. Tākina nā ko ngā karakia ki te awa o Ohine Mataroa. Mō te haerenga a te kura o rua toki ki Witirana. Kāre anō kua tau, te whakaaro kai te haere mātou. Ahua nervous anō hoki, nā te mea koe nei taku wā tuatahi, e wehe ana mai taku kaina. He taka atu ana ngā tauira, ngā kaiako me ngā raukura o te kura o rua toki mō te ahurei o Folk Festival. E whakatairanga ana I ngā ahurea rereke, puta I te ao. Te ahurei whakātu I ngā momo kanikani o ngā iwi take. E reira mātou, kāre mātou te iwi kanikani. Engari, ka whakamārama I te tikana o I te whānui o tērā momo kupu me ki. Nara, e hānai tonu ana ki ngā mahi a rēhia. Tahi anō mātou kamutu tā mātou tū ki taurana mō nā whakataetai kapahaka tuarua o mātātua. Ana ka mutu I kora, ana hoki mai ki te kaina prakiti mō tā wāhi. He haerenga e rua wiki te roa, ko te wā tuatahi tēnei, te rere ki tā wāhi mō te nuinga o te tira haere. Mai kore ko te kapahaka kāre au e wehe mai te kaina. Ko nā kapa, nā rōpu, kapahaka kai te haere ki era, ki tēnā tōpito o te ao. Te kaupapa matua o tō mātou tū, o tō mātou hōtaka, he whakaatu ake I te ōroko hana o mātou, o nā pōtiki, ara o nā atua era ko Hinepu Kohurani, rawa ko te mauna, ka puta ko mātou. Pena ka tika o ka tutuki pai ngā mahi ki tēnei ahurei, e aiki nā kōrero ka tuku tērā tono I atau tō mātou. Koira te hia. Hei te poupounga o tēnei wiki, whiti atu ai ngā uri o Hinepu Kohurangi ki Witirana, o konui ārangi Haere Huka Edmonds, Pūkāia. Kia pai te haere karema, hoki tūmai, hoki ora mai ki te kāinga. Hoi anora e tiwi kia tahuri ake tātou I nai nei ki ngā take hā kina o te wā. Ana, ko piki ngā mamaku ki rungi tō rātou wakarererangi, ka kawe I a rātou ki Ingarangi. Kia wawa wake rātou I ngā wero a tēnā whenua mō tā rātou taitara, ipu futu pōro o te ao. Nā, ko te tākaro tuatahi, kia pāni ora a te mane e te rua te kaumārima o Akuhata. Haurua I te whākaraka I te ata wā Aotearoa nei. Ahakoa kei tawhiti rātou e kore pea e wareware I a rātou, te mahi a te kura takawaenga o Manurewa, hei tuku I a rātou.
Hoi anora, kia kahara koutou, a wāhine mā. Hoki rawa mai ki kone me te riki, kei te rohe o kirikiri roa te tākaro a ngā hine toa, a enei rangi whakatānei hea huatanga whakahira ke atu mo te pou tuki o te kapa mo Hārata Butler no Waikato ia, a e hi kakana ia ki te kuhu i te kākahu iwi take o te karapu mo te rauna iwi take kātū a enei rangi whakatānei ki Aotearoa nei. O tira ki muetonu i ngā whanaunga ōna i roto o Waikato. And it's our home away from home. You know, you can't get any better than playing on at Go Media, but to bring it back home to the Waikato in Hamilton and Kirikiriroa, you know, and be able to celebrate Indigenous round as well. I don't think I can quite find the words right now. If anything, it's a feeling that I'm definitely going to bottle up and keep for the rest of my life, probably. E whai ana ngā hine toa i tō rātou Wikitoria karapipiti tuatoru whai muri hoi ngā toanga ki ngā Cowboys me ngā Bulldogs i enei wiki e rua nei. It's just too easy, Tony. Futuporo i nei whakangungu kahana te kapa o pango i a ki tina i ngā rā tatanei ko Bowden Barrett, rāua ko tana teina a Scott, ko ora ake i o rāua wharanga kia piri anō rāua ki te kapa. Tata ki te ono te kau mano tāngata ka tai atu ki te kēmu kātū ki Cordoba. Koenei hoki te wā tuatahi, kua tākoro te kapa ōpango ki te rā taone nui, ana kei te wainga nui pū o te whenua o Ākitina. I te whakatā te kapa ōpango i ngā wiki nei, he āhuatanga moko rea mō rātau. Engari nai nei kei tawhiti rātau i te kāinga, e whakatika ana ki te pakanga ki tētahi hoariri kai tangata mārika nei. Ai marika tino pakari a Ākitina i enei rānei. Hoi nō rei tiwi, kia hoki ake tātou i nai nei ki te hahu ake anō i ngā kaupapa nui o te rānei, hei whakaarotanga tuarua mā tātou. Toko ono ngā kai kawe kōrero paratiri ana i mate i te wiki nei, whai muri ho i tā iharaia tuku pahu ki tō rātou teneti e tū ana i waho atu i te hohi pera o Gaza. Hoki rawa mai ki te kāinga, kua mahitahi a wai ora, tui ora me te kāhui hauora o ngā rua hine, ki te whakahaere i te hōtaka e kia ne ko rapu ara hauora. Hei a pōpō, topa atu ai ngā tauira o te wharekura o rua toki ki Witirana, ana ki te whakakite atu i wārātou mahi haka me te ahurea Māori ki te hui nui o te Folk Festival. Ka tie tiwi, hei muri ake i te whakatā poto, ka tūtakia no tātou kia tātou, kia te tirohia ai e tātou he aha ko ia pū te mahi, a tāwhiri mā te amā, i roto i tarangi, hei ngā rā e tū mai nei. Nō reira, kia mau tonu mai. E kare mai e whai ake nei ko ngā tohu huarere o te wā.
nei e karema, hei te hanarei ka hoki mai anō te ua ki e tahi o tātou. Hoi anō koe nā tātou ko hinga kōrero mō tēnei rā. Engari, hei whakatepe ake, tākoro nui kei te haere ake a te pō nei ki roto i te NRL e karema Panthers ki te Storm. Me te mōhio iho i te tino oke, i te tino raru, ngā Panthers i te timatanga o te tau nei. Taku mōhio i te tūranga, te kaumārima pēr rātau, e noho ana i te mutunga o ngā rauna e waru tuatahi o te NRL i tēnei tau. I naia nei e karema kua piki rātau ki te tūranga tuawha ana ko ngā tamatoa ngā Warriors kua makere mai ki waho i ngā tūranga toa e whā i te papatātai i tēnei wā. Kia noho atua i ngā Panthers ki reira. Storm i taku mōhio kei te tūranga tuarua rātau i tēnei wā kei raro iho i ngā Canberra Raiders. Nō reira, e pakanga nui tēnei a te pōnei ki wainganui ngā kapatoa o te wā Panthers ki te Storm. Waikahua, waika mōhio engari ko te tūmanako o te ngākau kia toa ngā Penrith Panthers. Ka tiha e tiwi, koena ngā kohinga kōrero a te karere mō te rānei. E mihi ana kia koutou i mā taki mai e tautoko mai nei i tēnei hōtaka a tātou katoa. Huri no i te motu ngā manakitanga o te wā. Tūrou parea, tūrou Hawaiki. Ko te reo, te take.